Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Sura Şevval ayının 6 günü rozosun. Kimden Ramazan ayından kaza rozosu bolsa, andan aldın karmasa boluğu. Negizi birinci vacipten, parzdan başlao kerek. Mustahab sünnet orozogu ötүүдөн aldın, kaza bolgon parz orozosun karmao kerek. Şevval ayının 6 gün orozosun tutuudan aldın. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Men sama Ramazana thumma atba'ahu sitten min Şevvalin." Kim Ramazan ayının orozosun karmasa, andan keyin anı ulay Şevval ayının 6 gün orozosun karmasa deb aytты. Emi kim Ramazan ayında üzürü sebep bir ay tolluk Ramazan ayının orozosun karmabады, tutmadı deyli. Anda Ramazan ayının kaza bolgon parz orozosun karmaydı. Antkeni mustahab sünnet orozodon parz vacip bolgon orozo birinci koyulat. Parz orozodan kişi suralat. Andan keyin nafil orozolordu karmaydı. Kebir alımlar aytışat, Ramazan ayında orozo tutup kele jatıp üzür sebep bir neçe gün oroza karmay albay kaldı. Ayaldar köpünçü hayız kanı, etek kiri kelgenderi sebep karmay albay kalgan Ramazan ayındağı kaza orozoloro bolot. Je orup kalıp 5-6 gün, je bir neçe gün darılanu sebebinен karmay albay kalgan Ramazan ayının kaza orozosu bolot. Мындай абалда карайт, эгер казасы көп болуп Шаввал айынын орозосун өткөрүп жиберүү коркунучу болсо, анда Шаввал айынын 6 күн орозосун кармайт. Парызды кийинки Рамазандын парыз орозосуна чейин тутуп берсе, кармап берсе боло берет. Шаввал айынын орозосун катарынан 6 күн кармаса деле болот. Албетте бул абзел. Анткени эртеңки күнүбүз эмне болорун билбейбиз. Antkeni жақшы işlerge şaşılуу керек. Je мүмкүнчүлүгү болбосо, дүйшөмбү, бейшембү күн кылып кармап берсе деле боло берет. Bir күн кармап, bir күн кармабай кармап берсе деле боло берет. Шаввал айынын аралыгында 6 күн кармап берсе, хадисте айтылган бардык убакытта орозо тутту деген соопко жетишет. Иншаллах биз күн сайын орозо тутуудан шарият бизди кайтарган. Мына ушундай нафил орозолор өмүрүбүз бардык убактысын орозо менен өткөргөн деген соопко жетиштирет, жана ошондой эле себеп болот. Дагы бир маселе, Шаввал айынын 6 күн орозосу Шаввал айында гана кармалат. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.